Kia ora e te iwi e haere ake nei I te karare ko tīmata ngā mahi ketu haere ki te kimi ake I ngā morihu o te rū whenua nui I whakangā uewe rā I a Myanmar e ngā uewe tanga I rongohia tonu tia hoki I ngā whenua tata pēnei I a Thailand me Haina. Nā, ko te tuatahi o ngā pūrongo motuhake mō ngā kura I reira I te oroko hanga mai o te ahurei whakahirihira o Polyfest e 50 tau ki mua. Tīmata atu ana ki ngā puna o Waiorea. I tū te ahurei o Ngāti Hine ki Moerewa I ngā rangi whakatānei he kapahaka, he wānanga whakapapa, he whakataitai hā kinekina kia hono anō ai ngā uri ki tō rātou o rohe kāinga. Nō reira kei ngā mana tā uki e tau I honei ki tēnei ao huri tēnā koutou katoa. E ono tau a Waiorea e wawao ana I te taitara toa whakaihuaka o te whakataitai Polyfest. He tohu o te kounga me tā rātou whai I te hirangatanga I te karamata-matatanga. Ko Waiorea hoki tētahi o ngā kura I tū ki te tuatahi o ngā Polyfest e 50 tau ki mua. Nā ko nā no hoki ka toko ake te whakaaro. Kia mahia he pūrongo motuhake mō ngā kura I reira I te tuatahi o ēnei ahurei whakahirahira ara I te Polyfest. Tīmata atu ana ki ngā puna o Waiorea, kia mātakitaki ake tātou. Ko ngā tauira o ngā puna o Waiorea e whai nei te manu mā tauranga. He tino huarahi mō tō oranga kei roto I te kapahaka. I reira te kura I te o rokohanga o te whakataitai Polyfest I te tau 75. Ko Siren te ingoa o te kura I taua wā. Ko ia tētahi o ngā kura toko whā I tīmata te Polyfest mi taua wā. Tāri ana te wā. Kua eke te kapa ki ngā taumata tike o te whetiwara nei, nā kua hoki rawa mai ngā tauira o mua hei hāpai I te kaupapa mō ngā reanga te hara mai nei. As the years have progressed, now 10 years, our tauira have just thrived in ngā whenua rehu. It makes me feel I don't know, grateful that I was part of that journey of theirs. The lead-up's been hard, a lot of green performers, a lot of new performers, but their development and their progress is like gone through the roof. He oi hei tā te pauhaka nei, he whakataitai nui kei te haere. Ko whākapa I nānei, I te timatanga o te terenga, neki atu I te rua rau, tamariki I tau mai ki te prakatihi tuatai, ki te masta. He tū e whakamānawa nei I a rātou kua kaha tautokongia te kapa I ngā tau. Ko Tiana Rawihongi, koia me tōna pāpā Matua Stan, nā rāua pēr ngā kākano, engari mua I a rāua, ko Akli Rawa, ko Minna, ko Matua Mahia Nathan, koia te mea te tumuaki tuatahi o Waiorea. So nā rātou I tino whakatō ngā kākano kia tino tipu ai a Waiorea I enei tau. Nā rātou mā ngā kākano e whakatō kia tupu matomato ai I enei rangatahi a haere ake nei. Ethan Oniroa, Te Karere. Nā, ko ia te ahurei e whakanui ai ngā uri o hine āmaru I tō rātou Ngāti Hine tanga. I tū te ahurei o tēnei tau ki roto o Moerewa, he kapahaka, he wānanga whakapapa, he whakataitai hā kinekina. Kia hono anō ai ngā uri ki tō rātou rohe kāinga. I reira a Harata Brown, kia tahuri ake tātou. Waiata na ngā waiata. E rena ai te tau kāia ki te āhuareka o Ngāti Hine. Me karanga nei ko te māra o Ngāti Hine, puke rau. Nā, tino hari ko ana te ngākau ko hoki ora mai tātou katoa. Ki raro I te maru o tō tātou tupuna whare. Ki reira e tū ana te porowini o Ngāti Hine. Ko nei, tū mātau e ngā marae.
te whare manaaki tangata te puna i ki te riki. Ora pai. Ki o tiria marae tū ai te kaupapa. E rere ana te wānanga ki te poho o Tūmatauenga. E pupuru ai ngā kōrero whakapapa me ngā kōrero tukuiho a Ngāti Hine Puke Puke Rau. Tō matu moe moea ki te kawe haere i ngā wānanga pēnei ki runga ki ngā marae o Ngāti Hine. Kia haria ngā taonga nei me ngā whakapapa hei whakako i tō tātou iwi ko Wairātu. Nā te mea, ko rite noiho tātou ki te iwi ngaro. Ko kore mōhio tia te reo, ko kore mōhio ki ngā whakapapa, ko kore mōhio ki ngā hapu. Koe tēnā te moe moea. He whakataitai pāwhutu pāoro, whakapapa ki te whakapapa. Rua te kauma ono ngā tīma ki roto i tērā whakataitai, kaupapa maha ki konei, wāhi hoko kai, he wānanga whakapapa kei te whakahaere. He hātu, ko te whakatairanga i tō tātou reo Māori, te mita o Ngāti Hine, anō kia maumahara ki te kaupapa nui, te kaupapa matua, ko ka kakati te namu. I te timatatanga tolu no honga tangata i tai mai, tolu ngā tima haka tuane i runga te ātāmira, ia e nei ko pike ake, ko kake aktu ngā tangata haere mai, ngā rofua haere mai ki te haka nui i te rā o te ahureka o Ngāti Hine. E mana ai te kōrero a Kawiti, tūpuna whakahi o Ngāti Hine, ka kakati te namu. Harata Brown, te karere. Tērā te whakaaro, kia tū he hō tērā hō, e rima whetū te kaunga ki te whenua o Kaurama Whitiwhiti i te taha o te moana o Rotorua. Me te aha, ko te wawata ia mā ngā uri o Ngāti Whakaue, e kawe ngā tūranga mahi o roto i taua hō tērā, hei pāinga mo te tāpoi ki roto i te rohe whānui o te arawa. I tirohia e te kawa paora, ngā mahere mo tēnei hō tērā hō, kia te huri ake tātou. Mai te ata pō ki te awatea, koe nei te hōtērā hou o noho Lakeside Hotel, e mana ko hia e pukerua o ruawhata, ka tū ki te Kaurama Whitiwhiti. Ko roa ke tēnei whakaaro e rere haere ana i roto i te iwi. O tira i roto i te hapori nui tonu o Rotorua. Te mei hoki he wāhi tēnei, kua roa e manaki mai ana i te ngā tūruhi, i te hunga manene. Rewa ana te ngā kaua tēnei uri o Ngāti Whakaue i te rongo, ka tū he whare manaki hou ki ngā whenua o ngā tūpuna, o tira ki te taha tonu o ngā puna waiariki. Ka whai mahi te iwi i nei mahi, tēnei hōtera, ka whai wheako, ka whai mana anō hoki, nā te mea ngā rāumua, o tēnei wāhi, he wāhi manaki tangata, ana kai te manaki tonu, kai reira tonu te wairua o tēnei o te manaki tanga. We think it's going to be a massive, for Rotorua. There is a lack of accommodation of that standard here, and everybody's been telling us that for a number of years. We've been pretty cautious, sort of moving on this, obviously just sort of the state of the economy and everything, but now tourism is definitely lifting in Rotorua, and we're seeing it nationally, and all the indicators were now is the time to go to market. Ko David Tapsell, te hea mana o te kamupene o Pukeroa, he uri hoki ia o Ngāti Whakaue, ko oti i a rātau tētehi pārongo motuhake ki te mahitahi me e tehi atu kamupene, rōpū e hia ana ki te whakawhanake i te hōtera nei. Waihariki's been open now for 2 years, and they always say good things take time, so we just took our time, we just waited for the market, and all the indicators are now the time is right. He te kaumātahi manomi tā tapa whāterahi o te hōtera. He tata ki te ruarau ngā rumanoho. He maha ngā toa me ngā wāhi hui hui. Ka mutu, he pāpara kauta kei te tuanui. You can see all the significant Ngāti Whakaue landmarks.
Mokoia, Nongataha. The focus will definitely be on Ngāti Whakaue. That's who we want to employ first. And again, just lifting the tourism offering that Rotorua has to offer overall, because, we always say what's good for us is good for Rotorua, and that's a motto that we live by. Te awanga pēr ko te nui pēr o te moni, me whai e tātou ki te whakatū I te kaupapa nei, engari kei te pai. O te mea nui, hakoa te nui pēr o te utu, he mea tēnei mo te anga whakamua o Ngāti Whakaue o Rotorua whānui. E tumana ko hia ana tēnei tokorua o Ngāti Whakaue ki te whakatīnana tēnei wawata e rua rau ngā tūranga mahi ka whakatūria mō ngā uri o Ngāti Whakaue me te aroa whānui. Te kawa pāora, māukaha. Ko tīmata ngā mahi ketu haere ki te kimi ake I ngā morihu o te rū whenua nui I whakangā uewe rā I a Myanmar. He ngā uewe tanga I rongo hia tonu tia hoki I ngā whenua āhua tata pēnei I a Thailand me Haina. I hua ake te mahi a rūau moko I Mandalay, e whitu te kaha. Ko te rahi o ngā pārūrenga ko ekeke ki te hia mano. No te atanei anō rā hoki I pātua I te korikori a rūau moko ki ngā mautere o tonga tapu. Nā wai rā ka pā no e ono ira tahi te kaha o te tuarua o ngā rū, kai a mārena mane te pūrongo. Ko ngā waihotanga mai a rūau moko, e mahi nei I ana mahi mai te kōpū o tōna whaia. E whaangara ko hori a he nui tonu te hunga e raru ana I ngā mahi mōrihariha. Hello. Hello. E pā tonu ana ngā rūpaku, ngā uewe hoki, e au kati ana I ngā mahi whakarauora. They felt all the tremors, but there is no more information about buildings collapsing. E kotahi ira 5 miliona tāngata e noho ana ki Mandalay, kei te moe ki ngā tiresi, kua umakera nei nā te mataku I ngā mahi ka whai mai. I am now outside of the city and staying under a hut. Most hotels and tall buildings are in ruins, and lots of people are under the rubble. The tremors never stop. Kei raro iho a Mandalay I te mana kāwanatanga o te ope tau wā, nā runga no I ngā pakanga kaiākiri, engari kua karanga te kaiārahi ki te ao, kia tuku a whina mai. It's a very chaotic condition at this moment. However, we're trying to manage as much as we can, and also these fire service department are working 24 hours. I tēnei ata I puta mai he rūwhenua tata ana ki Tonga. Ko te rūwhenua tuatahi he whitu te kaha, ka tahi he ono ira tahi te kaha. Ko hiki ake te karanga whakatūpata o tētahi tai a niwha, a ko rere ngā tangata o Tonga ki tuawhenua. As you could hear behind me is a national tsunami siren together with the activation notice. Ko tā moko hia e rūau moko ki te mata o te whenua. Mārena mane, te karere. Ka tie kare mā, hei muri ake I ngā whakatairanga e whakatikatika ana Jasmine Simpson o ngā Waiariki me ngā Tiapa ki te aruaru I ngā tapuai o ngā Māori atamai o mua ana ka takahi ia I te ara ki Albuquerque. Hoki mai anō ki te karere e karema e whakatikatika ana Jasmine Simpson o ngā Waiariki me ngā Tiapa ki te aruaru I ngā tapuai o ngā Māori atamai o ngā Māori pakari o mua ana ka takahi ia I te ara ki Albuquerque I Mexico Hō hei kanohi mo tātou ki te hui iwi take o te ao ka tū ki reira anei a te kakenga Kawiti Bashara me tēnei pūrongo. Tōna whai I ngā tapuai hīkoi o ōna mātua tūpuna, ko ia tēnei te mokapuna a tama waina, te komo hu. Kia rite, oma. Kua kapo kau tēnei mokapuna a ngā Wairiki a ngā Tiapa e ngā haupū keri o tōna kāinga a Tini Waitara. Ia I te whakarite ki te wehe ki Albuquerque, hei māngai mā te iwi Māori ki tētahi kaupapa nui whakaharahara o ngā iwi take o te ao. This is my home, Tini Waitara. It's my most favourite place in the world. It's the only place that I can come and completely feel tau and at peace, and I always love coming home. Nā tana puenga ke I tēnei kāinga ona ia I whai wāhi hoki te ara mā tauranga tohu tākuta. He wawata nui ona ki te rapu tonu I ngā mea kua ngaro ka whāngaia ki tōna iwi a ngā Tiapa.
as Ngāti Apa at the moment, we're on a journey of retracing our tupuna's footsteps, Apahapai Taketake, across Aotearoa. So that's what my PhD is looking at. It's about identifying what our truth is, of that mātauranga around our history, our migration story. Apa as a person, as a tupuna, has been lost to us. He haerenga nui tō te mokapuna a ngā pāhake i te iwi nei, hei kimihanga anō mana ki Albuquerque ki Mexico, engari ka timata kē ia ki te hīkoi i ngā rori o te kāinga, hei tohu whakamaharatanga nāna ki ngā wahaki ko waihotia mai. When I think about hīkoi, it's in our blood, especially here in Ngāti Apa. I think of Nani Tariana Turia and her method of hīkoi. When she crossed the floor, I think of our apa hīkoi that we have going at the moment in terms of retracing our tupuna footsteps and our migration story as a people. So yeah, it's in our blood. Ko te kaupapa anō kei Albuquerque, he kura huna pēr tōna, kei roto māna hei rapu, hei kai mā ngā rangatahi o te iwi whānui. In return, what I hope to get back is, I guess I want to show our rangatahi that I want our rangatahi to see themselves in those spaces and to know that they can do anything that they set their mind to. I think rangatahi voice is so important, probably now more than ever. We're confident, we know who we are, we know where we've come from, we know where we're going, and 90% of the time we have the answers, we just need to be heard. He matapihi moi moi ia kua tūwhera mana I nāia nei mā ana hīkoitanga nui ka ata kite I te ana mata mā tōna iwi. Hewei, kua kawea ia I te aroha ki te ona mata, hei hoa mana I te whai te ana mata o ngā wairiki o Ngāti Apa. Over the past few years, I've actually had this vision of my great-grandparents just standing on that road, staring down, looking back at home. And so when I was standing on that road, that was what I had in my head, was them. It was almost like I was running towards them. And that's a vision that I've had for a long time now. So yeah, they're the essence of everything that I do. My tupuna, they're always there with me, and they come through in so many different tohus. I ka ki ngā Kawiti Bashara, te reo o te uru. Kei te para tonu a alien weaponry I te ara I roto I te whakahanumi I te oro rino rino ki te reo Māori e me ki kāri ko atu, kāri ko mai I a rātau. Kei te tino rata te marea o Aotearoa me tā wāhi tonu ki wā rātau mahi me wā rātau waiata. Anei rā rātau e kōrero ana mō tā rātau hīkoi I te ara o te reo Māori me te kawe I wā rātau waiata ki te ao whānui. Ko Lewis me tana taina a Henry me taraua hoa a tūranga no te pēne alien weaponry. He pēne oro rino rino e waiata I roto I te reo Pākehā me te reo Māori. You cannot take our whakapapa, you cannot take Lopatu. I kawe a rātou I te reo Māori ki te atamira I Oropi, ka tohaina I o rātou ahure Māori ki te hunga mano ki reira. I was like, oh man, this crowd is singing every word to us, you know. And then you meet them after the show and they don't speak any English. They're like barely, you know, able to communicate with you how much they appreciate the music or like what they just saw. But yet they, you know, took the time to learn to get the kupu right. Mai I o rātou tū I Pacifica Beach I whakauru te reo Māori ki o rātou waiata. We were like last minute entrances to that competition and because we were like, oh, I don't know if Koro's going to like this one, you know. And at Pacifica Beats, we had Koro standing up in the back going, yeah, waving his cane. And it was like, oh, there's something here, yeah. Ia hu mai te whakaaro me tuhia he waiata I roto I te reo, ka rongo nui ake te waiata ki ngā taringa I o rātou kai whaiwhai. So we wrote Ruana Te Whenua, actually, which is the opening track of our first album, and people just seemed to click with it. Kataka te mōiho he urunga pai te reo Māori I roto I ngā puoro rino rino. Heavy metal is a harsh music genre, so when you've got, you know, whakataka te au, it's like a lot of and it's a syncopated rhythmic based language as well, which of course heavy metal with drums and the chugging guitar, it's all when you've got vowel consonant structure through all of the words, it just lends itself to a certain feel. Whakarongo mai ki te tangi o ngā pūrunga I te taumata.
I tēnei wiki, ka tāwhio rātou I te motu e manawa nui ki a rātou, arā ki Aotearoa. Leneni Tuitupou, Te Karere. Ki te whutupōro riki, nai anei me hoki a Benji Marshall, kai ako I ngā West Tigers, ki te wānanga I Ahatia. Whai muri ho I te hingatanga o rātou I ngā tamatoa o Aotearoa, 26 ki te 24 I Campbelltown I ngā pō. Nā tētahi piro I tawhiti I a Leka Halasima, me tētahi whana hāmene I a Luke Metcalf I te pito mutunga o te kēmu, I toa tuatoru kara pipitia I ngā tamatoa I tēnei tau NRL, 2025. Nā te kai wawao tuatoru hoki ngā piro e rua a ngā taika I ngā miniti whakamutunga I whakakore, kātahi ka hua ake he rutu mōrearea nā ngā taika. Ara kia whaia I ngā tamatoa I te whana hāmene I putai tō rātou ihu. You were watching the game, you write whatever you think. I don't want to do what Ricky did. I don't want to risk getting fined and talk about the ref because we're not allowed to. So I won't bring it up. You brought it up. You're allowed to talk about decisions though. Was there any moments in there that... I don't think we are. Nā tēnei toanga, ko eke te kapa tamatoa ki te tūranga tua ono I te papatātai. Ana ka whakatā rātou a tēnei wiki, a te hanarei te tekau mā toru o Apereira ka haere rātou ki te marae o te Melbourne Storm. Nō rere karema, hei muri ake I ngā pānui hoko hoko ko ngā huarere o te wā kia mau tonu mai. I ngā wā o mua. Hoki mai anō ki te karere, whai ake nei ko ngā tohu huarere. Te ahua nei, kei te hara mai te ua. Koe nā ā tātou kohinga kōrero mo te rā nei, tūrou Hawaiki.